国际新闻来关心罗西亚拍乌克兰这场战争停火可出现希望。这是18时，美国总统川普有和罗西亚总统普丁通电话讲点半钟。即马罗西亚是同意要暂停攻击能源设施30天。白宫的声明内底嘛讲，两国领导人拢有同意要对能源设施、基础设施开始停火，所以新的和平对话真紧就会开始。不过，乌克兰的总统泽伦斯基伊是表示，已经为罗西亚也未准备好要结束这场战争。伫咧美国总统川普甲俄罗斯总统普丁通电话了，克里姆林宫发声明，普丁讲俄罗斯甲乌克兰要解决冲突的关键条件是支付的外国军事援助加情报提供要全部拢停落。对川普所提出的俄方对乌克兰能源基础设施暂停攻击30天做出积极回应，也已经对军方下令。美国总统川普伫咧监视社群答文讲，甲普丁的通话正顺利、正有效，也讲若是当初伊连任，这场战争就袂拍。另外，白宫也发声明讲，中东正紧就会开始新的和平对话。Which on both sides have been suffered severe damage over recent years. And then from there, the U.S. plan to extend to targets in the Black Sea as they try to rebuild economic corridors. And then finally, a final complete ceasefire. Real test is going to be, does this sort of agreement in principle actually materialize? 伫美俄领导人通电话了，18访问赫尔辛基的乌克兰总统泽伦斯基对美俄谈停火，乌克兰无参加无啥欢喜。Знали всі ці деталі, щоб партнери проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони – Росія і Україна. І без України домовлятись, мені здається, безрезультативно. Будь-який час у нього є там телефон, немає питання, ми готові, проговоримо з ним наступні кроки. 美俄通话时阵，也佫讲到，川普支持普丁的想法，就是两个国家可能会当拍一场冰球赛，会当伫美国，也会当伫俄罗斯拍。这段克里姆林宫的声明有讲，不过白宫的声明内面是无讲到。公司新闻吴文玲编写。